Menteri Rang Baduk Kari Narendra Modi ulaya Mynta haka program penkut jongka jinglek mendap shispas nem jongka Delhi University. Modi ulaya keren bagi kena pulia jongka Delhi University. Ka Parliamentary Standing Committee ka bakmi halor ka Personal Public Grievances Law and Justice kalaong bakan sasngap ya ka jingsngau jong kinong don benta kania ka komiti balalam kemadau MP ka seng BJP Haraja Sabha Sushil Modi kala pentip baya ka jingsngau jong barok lai puengot ki MP bakit khot jong ka komiti halor ka UCC in sashim ha ka jingyalang. Presiden ka Russia Vladimir Putin ulaong baka make in India ka jong Menteri Rang Baduk Kari Narendra Modi kapen iya ka jingjab ka bapau ha kayok ka kot jong kari. Menteri Katnat Mines jong ka soka pedeng Uprahlad Joshi ula pelat ya ka kaipot ka baningkong halor ki marpo khendau ki bakong san jong kari kani ka kaipot kala itu ya kumbalai pojat ki marpo khendau ki badon kam ha ki tnat ki kam yadari ki tnat karep karyang Tenat Energy, Pharmaceuticals, bat Telecom. Menteri Katnat ki Kambari Dr. S. Jaishankar bat Foreign Secretary Jongkari Philippines Enrique A. Manalo ni kasngi kila penyai lang ya ka jingyalang banyatrai lang hapdang ki ari kabasan ha Delhi.